Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, v družbi Prve lige Telemach. Dobro ste se že ogreli, v studijskem delu sta za to poskrbela Miha Penko in Ermin Šiljak. Obračun Radomelj in Maribora je torej pred nami v Domžalskem športnem parku. Zelo pomembna tekma za ene in za druge, jasno predvsem tudi v tem, da si eni in drugi zagotovijo čim boljše razpoloženje pred reprezentančnim premorom. Nekaj potezami se je Ovro v Muri dokazal, pa potem ni bilo prave priložnosti za no, zdaj pa dovolj prostora za Kronavetra in Baturino. Baturina ima priložnost in gol! Hitro vodstvo za Mariborčane tule je bilo tako jasno, da je prostora preveč in že v 3. minuti so Mariborčani povedli. Ja, Miha je vprašal v studiu našega gosta Ermina Šiljaka, kako se bodo Mariborčani lotili tekme. Niso šli sicer na glavo, so pa ekstremno hitro povedli. Kronaveter je tu opravil veliko dela, ko je dobro počakal, da je Baturina izkoristil prostor. Še ena visoka podaja v kazenski prostor. Gostje so odbili Kronaveter in Žinič. Baturina osamljen na polovici. Radomelj zdaj je pritekel iz ozadja Antolin, ki pritiska tudi na vratarja. Tule zdaj je nevarna igra. In mislim, da sledi nova velika težava za Mlinarje. Takoj je Obrenović posegel po rdečem kartonu. Pa jo je, kot kaže, tudi huje skupil. Velič kaznovan, torej 10. minuta, VAR bo preveril vse skupaj. Tolič ali Kronaveter. Kronaveter! Gol za Maribor! 13. minuta in zdaj dvojna kazen za Mlinarje po izključitvi vratarja Emila Veliča. Takoj še gol z prostega strela. Dobro je razpoložen Kronaveter, zdaj je asistenci dodal še gol. Ja, vratar povsem neogret na zelenico, nepripravljen, tudi kar se tiče samega psihološkega stanja. Zagotovo ni pričakoval, ko so sicer na to njegovi soigralci predtem storili še napako in ga spravili v nelagoden položaj. Zdaj priložnost morda za Toliča. Krasen sprejem je bil to. Žogo si je odlično spustil na tla, potem pa vratnica v 22. minuti. Še ena za strel v okvir vrat. Mlinarji bodo, kot kaže, prvi polčas sklenili brez strela, pa medtem še nova izključitev. Šošić je udaril Toliča, takoj se je zdelo, da je šlo za udarec po obrazu in v sodnikovem dodatku prvega polčasa še izključitev za Šošića. No, tole pa je zdaj zares povsem izgubljen položaj. Kot medtem za Mariborčane. Ura igre je za nami, nevarna žoga v gol. V gol jo je poslal Mitrović, ki je imel tule veliko prostora, takoj se je tudi zahvalil za asistenco. Kronaveter nasmejani tudi vsi ob robu igrišča pri Mariboru. Odlična podaja s kota. Nemanja Mitrović je prišel do prvega gola v tej sezoni. Po tretjem kotu torej Kronaveter, še Čuk. Še vedno napad za Mariborčane, Baturina do strela, rešujejo se pred črto gostitelji, pa Čuk. Akcija gre naprej, Mitrović. Blokiran poskus, torej roka Baturine, ampak Mlinarji so se uspeli ubraniti, a znova le za kratko. Božičković, pogumno. Repas za Baturino in potem Baturina mimo vrat. Na kratko Božičković in Tolič. Božičković, Repas in gol! Lepa akcija, tule so zdaj kombinirali.
4-0, zadev pa je Repas. Veselje vijoličastih za Repasa, tretji zadetek v tej sezoni, še na drugi zaporedni tekmi. Je prišel do gola, oziroma tretji, če se popravim, kajti zadev je tudi proti Taboru. In bo torej poskočil na lestvici, jasno bo veliko od končnega stanja na lestvici pred reprezentančnim premorom odvisno tudi od tiste zadnje tekme, ki bo prav tako na Sportklubu. Zdaj še en zadetek za vijoličaste, 86. minuta, 5-0. Klonil je Baš, ki je bil nemočen, Božičkovič pa se je razveselil prvenca v članski ekipi. Bil je Božičkovič, kot sem dejal, dvakrat natančen v mladinski ligi. Zdaj pa torej še prvi zadetek v prvi slovenski nogometni ligi. Zanimivo, oba gola je dosegel v mladinski ligi proti Krki v 19. krogu prejšnje sezone. Ja, moji družbi po koncu tekme Ritsko-Ševelj, tekma za pozabo, kar nekaj stvari je šlo narobe. Kako ste nekako vi vse skupaj videli? Pa mislim da je jedna utakmica bila do crvenog kartona. Mislim da smo dominirali prvih 10 minuta i onda smo primili jedan jako amaterski gol, potom crveni karton i onda je sve krenulo nizbrdo. Na kraju opet smo postojali u posjedi, možda smo bili kvalitetniji protivnik do toga drugoga crvenog kartona. I onda 9-11 protiv Maribora se teško braniti. Najlepša hvala in srečno. Matic, bom kar na hitro tule povzel ob robu igrišča. Vicko je dejal, da so bili do prvega kartona nekako boljši nasprotnik, potem pa prvi rdeči karton, pa so se spet pobrali, potem še drugi rdeči karton, potem pa je dejal, da 9-11 proti nasprotniku, kakršen je Maribor, seveda zelo težko igraš in dosežeš dober rezultat. Zdaj bom počakal tule še na sogovornika iz Mariborskega Tabora. Za trenutek ti še predajam besedo, potem pa se spet oglasim. Ja, v moji družbi Tine Čuk ob robu igrišča, poživitev v drugem polčasu, na koncu pa, če potegneva črto, dobra tekma za Maribor, 5 golov, zagotovo kar nekaj stvari, ki jih lahko zdaj pozitivno nesete na ta reprezentančni premor. Ja, seveda. Ustvarili smo si veliko priložnosti, seveda smo vam pomagali 2 rdeča kartona. Ampak ja, smo izkoristili vse šanse, lahko bi še bilo več, ampak gremo dalje. Tudi sami dobivate vse več priložnosti v zadnjem obdobju, zgrabili ste jih, verjetno tudi sami zdaj precej samozavestni čakate naslednje tekme. Ja, seveda. Hvaležen sem celemu strokovnemu štabu, trenerju za priložnosti, ki jih probam čim bolj izkoristiti in bomo videli, kako bo. Najlepša hvala in srečno. Ja, v moji družbi ob robu igrišča Nermin Bašič. Zdelo se je, da je šla tale tekma na začetku v prvih minutah, tako kot ste si zamislili. Nekako ste nasprotnika celo prisilili, da se je malce postavil na svojo stran, potem pa nekaj napak in pa veliko situacij, ki so šle tudi nekako v vaše slabo. Kako ste vi vse skupaj nekako videli? Na koncu seveda rezultat verjetno ni ravno lep za pogledati. Pa mislim da prvi 10 minuta utakmica bila i počela i završena. Teško je bilo šta analizirati, želim da se zahvalim našim mlinarima jer su bili dio nas cijelo vrijeme poslije ovakvih utakmica, pokazali koliko vole klub i nas. Želim da čestitam protivnicama zasluženog pobjedu i preuzmam svu krivicu za ovaj poraz na sebe. I to je to što bi nekako rekao i ne bi se bavio bilo čim drugo, pošto sam ja trener na terenu, a sudija radi svoj posao i evo, moj poraz, ja sam isključivo zato kriv i idemo sutra na odmor i da se resetujemo 4 dana i idemo ponovo u boj. Dobro, potem pa se ne bova preveč dotaknila sodnika, dejali ste, da tega ne boste komentirali. Me pa zanima, kakšni tedni oziroma kakšna 2 tedna so zdaj pred vami. Dejali ste že pred tekmo, ponavljate, ekipa je na novo sestavljena, veliko je stvari, ki jih še morate dodelati. To pa bo verjetno
kljub temu, da v to obdobje ne prihajate ravno z najboljšimi rezultati, verjetno boste zdaj ta 2 tedna prišla še kako prav. A vidite, ono što je nama bitno je pozicija na tabeli, koja nas zadovoljava trenutno i to je neki pozitivno ako možete nešto iz tog izvući. Ubijeđen sam da bi utakmica bila jako dobra, da je bio 10/10 do kraja. S druge strane, želim prvo da refrešam svoju ekipu, da odu svi kućama, jednostavno svojim porodicama, da se refrešaju, jer smo zaista 3 mjeseca zaključili bez jedne povrede, sad 10-15 igrača je došlo koji nisu igrali, to je bio krajnji cilj toga svega. Mislim da ćemo u drugom dijelu, ako mogu reći, biti bolji, vidim polako neke mehanizme, vidim polako neke balanse, tako da rezultat je previsok, ali vidim jako pozitivnih stvari, a i treba iz ovog nešto naučiti. I kao ekipa iz ovog treba izvući se i evo, naši divni navijači, ja im se zahvaljivam i zaista krivicu za poraz uzma na sebe, 5 golova je Nermin Bašić krivi i idemo mi dalje. Gospod Bašić, najlepša hvala znova za iskrenost in srečno. Hvala vam. Ja, v moji družbi zdaj še strateg Maribora Damir Krznar. Dejali ste pred tekmo, danes so pomembne vse 3 točke, ampak zdaj, ko ste dosegli tudi 5 zadetkov, še ena dodatna stvar, zaradi katere ste lahko zelo zadovoljni. Pa sigurno da je zbog ovih 14 dana pauze u kojoj ćemo otići onako nasmijani. Što se tiče same utakmice, veseli me dobar ulazak u utakmicu, brza realizacija, brzo vodstvo, nakon toga, nakon prvog i drugog crvenog kartona isključenja, praktički utakmica je bila riješena, nama je bilo onda samo da to privedamo kraju i probamo zabiti čim više golova. Uspjeli smo i u tom dijelu, tako da sigurno smo presretni s današnjom utakmicom. Kažem, riješila ju je ta rano isključenje njihovo i neka se dobivaju takve utakmice, hvala Bogu. Zdaj, kar se tiče vaših zadnjih tekem, veliko ste spreminjali postavo, nekaj je bilo recimo temu stvari, v katere ste bili prisiljeni. Nekako se zdi, da še iščete tisto udarno enajsterico, ko bo tudi Maribor izgledal tako, kot želite. Zdaj to obdobje, ki prihaja, je verjetno tisto, dejali ste, prihajajo novi igralci, prihajajo povratniki. To bo zdaj tudi obdobje verjetno iskanja te mariborske udarne ekipe. Pa da, formirali smo kostur što je najbitnije, znači nekakvu onu osovinu od kroz centralu, kroz jednog odgovornog i dobrog stalnog stopera, zadnjeg veznog polušpicu špicu, a oko toga se uvijek radi. Naravno da neće biti uvijek istih 10, trening je mjerilo. U onih 7 dana ko se uspije nametnuti dobije i priliku. Tako je danas i bilo sa Lukom Božičkovićem koji već 2 tjedna naporno radi, vrijedno radi i obećao sam mu da će dobiti priliku i to je putokaz za sve druge. Kada si radan, kada si vrijedan, gore sve vidi i nagraditi. Trenerji, ne radi govorite o posameznikih, ampak sami ste že malce začeli, pa bi še kakšno besedo o Roku Kronavetru. Na začetku sezone tudi zaradi poškodbe v pripravljalnem delu ni bil nekako tisti pravi, zdaj pa je tudi kot lider slačilnice prevzel to vlogo na zadnjih tekmah. Igra zelo dobro, je nekako vaša podaljšana roka na igrišču, skratka verjetno s tem, kar daje, ste tudi lahko zelo zadovoljni. Pa Roko je naše bogatstvo, ne samo on, ali kažem, kad smo govorili o tom nekakvom kosturu i okosnici, sigurno da kao stari iskusni igrač mora biti produžena ruka trenera na terenu. On to je. Ja kad sam dolazio, kako sam skupljao informacije u cijeloj grupi i cijeloj momčadi, rekli su mi da vrlo vješt igrač, je igrač vještine, ali trebate u njemu probuditi onu želju, volju s obzirom na godine. Sva sreća nisam naišao na trenutak da ga treba hrabriti, da ga treba bodriti. Praktički je sam uzeo odgovornost na svoja leđa i takve igrače uvijek trebate. One koji će sami preuzeti, koji će reći ja sam taj, ja ću to napraviti. Stvaramo i od drugih. Naravno, liderstvo je nešto što se ne stvara, s čim se rađa, ali sigurno da možemo i umjetno doći do toga da imamo komandante na terenu. Trebam igrače koji pričaju na tereni, koji parkiraju. Praktički volim utakmicu u kojoj se 10 igrača dere doslovno na terenu. Gospod Krznar, najlepša hvala in uspešne mini priprave želimo. Hvala lijepo.